Arambai News Guwahati da Maitilongi Pau Tabri Singbu Ihan Hanbumukta da Chingangbam Sujitani na Kurumjari. Hosing Asigi Samlapa Mariba Pau Sing Lobirasi. Assam ki Health Minister Kesap Mantana Wakat Khungjang Changshiliba State Asigi Doctors Association ga ngasi unaduna makogi awaba singi matangda wari sanakre. Official source amagi matungina Assam Medical Service Association AMSA na yamna thunamak makogi wakat khongjang handoklaba yai haibagi thajaba paw ma lakli panba yai ngarang leba pokpa numittagi hongna demand kya thangal aduna Dr. Singh na OPD fawba attend tawdaduna lakibane. Northeast India Petroleum Dealers Association Greater Guwahati Unit na Guwahati da lariba petrol pump namak puk nipunipan gi oina habadi lakliba October 12 gi ayuki pung 3 tagi October 13 gi ayuki pung 3 fawba thingjinnabagi warep lauthorakre lebak sinba thungna thawgi mamal yamna mak toine hengalakliba sigi mayokta pendaba phongdokladuna wakat khongjang nasi changsinnaba warep lawkhibani hairakli. Assam ki CM Himanta Biswa Sarma na Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia ga virtual meeting da wari sanaraduna Uran scheme gi makhada Assam dagi international flight hohannaba haizakibaga loinana flight frequency amadi air connectivity hengathanabasu haizakhre. Dima South District ki headquarter Haflong da heliport ama semnanabasu CM na Civil Aviation Ministry da takshin ki asida sunatana Greenfield Airport amasu linkhatnaba haizaki masigidamak lam ekar lising ahum khandoktuna thamlesu haire. Naharol Corridor Silub Assam amadi Assam Manipuri Sahitya Parisad Lakipur District Committee na punna khusamnaduna Manipuri Sairengi numit Meragi Purnima October kunda Corridor Silub ki sanglenda ngasi pangthokre. Ahan bahugdopagi thoramda Silub ki hanagi General Secretary Ingudam Binod amadi Parisad Lakipur District ki President Yumnam Nodia Chana Presidium member oike. Thoramgi manung chana Assam gi state Thaki Ozagi Bana Pankraba Oza Ningomba Manihar Aiba Naurim Nilamani Ingudam Satish Chandra Amadi Potharaba Postal Superintendent Arambam Gorogopalna Chingba Miyoi Kiana Ngasigi Manipuri Sahityabu Hogolakliba Naharol Singhna Pamnaraktriba Amadi Makhoida Matau Karamna Sahityagi Mami Tahangadage Haibina Chingbagi Wakhalon Singh Phongdokhe. Anisuba Thoramda Sahitya Academy Mana Fanglaba Saknaraba Aiba Naurim Vidyasagar na Watemduna Sereng Saidinabagi Thoram Amasu Pangthokhe. Abdul Hamid Chankramayu Mohan Haibi Thabam Dhira NK Thokchomna Chingba Aiba Nipana Sereng Singsu Pathokhi Haina Parisat Lakhipurgi General Secretary Oriba Tonambam Rabindranath Thadorok Pachirol Amana Khangalakle. Yaifaliching Club Chandam Lekai gi General Secretary RK Ranjit Sanana Hokibo October 13 da Laibak Thiba Lambigi Thodok Amana Maram Oiraga Shillongi Negrimsta Manung Matam Chadana Laikidabada Ngasi Laikidrabagi Sangai da Pangthokiba Awaba Phongdokpagi Mifamda Club asigi President Ningombam Subrata Mapabung RK Purnasana Amadi Mapantho RK Biren Sanana Chingba Mioisingna Maki Maramda Thamoi Shokna Paudamki. United Clubs Organization ki President Khaidem Kanta Narahari Sharma Oinam Biramani Ingudam Tarun Singh Amadi Lakipur Subdivision ki Organization kya gi Youth Singa Punna Faminaduna Awaba Phongdoklaba Matung Minute Ani Tumina Leiduna Mahakidamak Thongni Zakhi. Teliba Miyambu Ningombam Ranjit Amadi Thongnauzam Ton Singh na Taramna Okhi Haina Club asigi Working President W Razipna Khanghalakli. Jari Bondalaiba Hona Sang Laishram Khunda Hokibo October 13 tagi Hona Numit Mari ni chupna chatharakiba Marfutara Suba Mera Thabung Lining Miphamlen ngasi loishin khre Mifam asigi humni chanba numitta mitai yel humayeki maramda naina mifam amasu pangthokhi Mifam asida Nauriya Amusana Luching Ahal Tarani Thoi Professor Khumuzam Dhiren Singh Laishram Manglemba Koijam Sopon Nepram Munindra Amadi Ngasepam Sanahalna Mifam Mapu Mithunglen Amadi Ikai Kumdaba Mithung Sing Oina Sarukyaki Amadi Akhangai Ozaki Anasu Mayeki Matangda Magi Oiba Moriba Wafum Kaya Pongduknaki Loishinba Numita Minkai Lobi Thorm Amasu Pangthokpaga Loinana Ahal Tarani Thoigi Thobu Laishram Achivana Jahigi Paudamsu Pathokhi Ngasi Mera Thagi Taramangani Panba Thanil Numit Mera Hokchongba Numit ki Saruk Amoina Ayukta Imphal gi Sana Konungi Ningtho Phamnaiba Maiba Maibi Pena Saisakpa Saisakpi Amadi Lebak Miyam Yauna Kangla Tamna Laktuna Maira
मेरा मेन तोंगबा मेरा थौमै थानबा अमदी मेरा यंखोंग तंबगी थौरम कंगलादा पांगथोखी इबुदौ पाखंबा लिगलम कनबलुब इपालिखलगी थौबाल निंगोंबा मुतुम लेरक्ता लैबा इराद इशोन पीबा खुमन लिम्बना इराद इशोल तौदुना इबुदौ चिंगु पाखंबा संगलेन ngasi संगाखरे ngase iramda manipur gi apunba khorjai lup ima khol awang potsangbam na sen langduna lubasigi luploi petrol member su oiribi haurongbam belarani singna iba maital arabagi wakat koba serengi larik ama NG college lamphel pat ki conference hall da ngasi phongkhre tharomasida moirangthim kiran kumar convener manipuri language advisory board new delhi na athoiba mithung lupki president dr rajkumar gunachandra na thoromapu amadi NG college ki principal larinjam manglemba सिंगना अखनब लेंबिरकप ओइना सरुक याखे मणिपुर यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर खोइजम शांतिवलाना लारिक की मरमदा नैनादुना लारिक मसक ताखे ngasi phong ki balari asina lubasigi oina chama supna ahum suba larik ni haina general secretary wahingbam roman maitaina thadorokpa chirol amana makhatana khangalakle मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना तुरा बाजार एरिया दा होकिबा निमित खरनी असिदा डेंगू की केस तरातरुक फंखरे असुना खंगहौदना डेंगू केस यामखलकपासदा वेस्ट गारो हिल्स की दिशिना लायोंग हेक उबगा खुदकता तुरा सिविल हॉस्पिटल दा चतुना टेस्ट तौननबा हाइख्रे डेंगू की रैपिड टेस्ट लेतबा मरमना प्राइवेट क्लिनिक दा चतुना रैपिड टेस्ट तौदनबसु मियामदा अकनबा वार्निंग पीखी हंदकता बांग्लादेश हिंदू सिंगी मथक्ता लंदारकलिबा थोंग असिगी मतंगदा पेंदबा फोंदोकलदुना त्रिपुरा की सीएम बिप्लब कुमार देवना असिगुंबा हिंसागी थोंग असि इंडो बांग्लागी मरी मंगहन्नबगी लोक्तुनबा थौरांगनी हायरखरे थौदोकसिंग असिगी मरीदगी बांग्लादेश लेंगाकना फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिंगा मरी लेनबा मियोय अमा फाख्रबने मदुमक्तदा माइनॉरिटी कम्युनिटी सिंगी मथक्ता करी मरमगिदमक खुद थारिबनो हाइनसु त्रिपुरा की सीएम असिना पेंदना वकलक्ले पंजाब की मिखल नक्सलकपगा लोइनना हानगी पंजाब की सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंहना माकी अनोबा पॉलिटिकल पार्टी अमा सेमलगनी ngasi लाउथोखरे लागलिबा इंग्लिसिंग अनि कुनिथोयगी पंजाब असेंबली मिखल असिदा माकी पार्टी असि बीजेपी गा सिट येननबगी दमक सेम सारेसु हाइरे अदुबु बीजेपी गा अलायंस तौबगी वफम असि करिगुंबा सेंटरना फार्म लॉ अहुम असि लोकथोकलब अमदी हंदोकलब मतमदता अलायंस तौगुनी हानिसु हानिगी सीएम असिना कंडीशन थमलकले तौबगिदी कांग्रेस थादोकलब मतों माकी ओइबा पार्टी म सेमगनी हाइना ममांगदना कैप्टन अमरिंदरना लाउथोखरब मरमना मसिदा थोइदोकप ngakningai लेट्रे वियतनाम की नाहे एन प्रोविंस ता ऑनलाइन क्लास तौरिंगै मोबाइल फोन पोखारकपदगी मैना चाकथुना क्लास 5 तमलिबा महिरोई अमा लैखिद्रे जही 13 ता सुरिबा नुपा मचासी फिबम थिना चाकपदगी अनकपा हॉस्पिटल दा पुखी अदुबो लाइकन नरिंगै महक लैखिद्रे मयुमदा फोन चार्ज तौना तौना इयरफोन हापतुना ऑनलाइन क्लास तौरिंगैदा असुमना फोन असी पोखारखिबने पनबयाई डिस्ट्रिक्ट सिंगदा स्कूल सिंग हांगदोकनख्रबनी अदुबु खंगहौदना थिंगजिनबा थोकलबदी हाइदुना मदुगी सेम साबा ओइना ऑनलाइन क्लास चयोल अमदा अमुक महिरोइसिंगना अटेंड तौबा ताई निंगसिंगबयाई मीडिया रिपोर्ट मतुंगिना इंडिया दसु हंदकता चही 19 गी कॉलेज तंबा महिरोइ अमा चार्ज तौना तौना फोन सिजनबदगी मैना चिंगदुना लैखिदबगी पाव लाख्रबने वर्ड्स पीबा रिपोर्ट मतुंगिना मेटावर्स सेमगतनबगी पांदमदा मियेंग थमलिबा असि खंगनबगीदमक मथंग चयोलदगी फेसबुक इंकना कंपनी असिबु अनोबा मिंग अमदा रीब्रांड तौननबा होटनरी हाइरे सोशल मीडिया जाइन असिगी सीईओ मार्क जुकरबर्गना लागलिबा अक्टोबर 19 कंपनी असिगी चहीगी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस ता मिंग होंगबगी मतांग असिदा लाउथोकलबा याय हाइरे अदुबो मसिगी पाखुमोइना फेसबुक नदी तोंगा नत्रगा सागत वारोलदा कमेंट पीरोय हाइरखरे इंग्लिसिंगनी कुनमाथोय T20 वर्ल्ड कप की ओइना स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम ना चही 12 ता सूरीबी रेविका डाउनीना डिजाइन तौबा जर्सी लिटली जर्सी की दमक लेबाक सिनब थुंगबदगी स्कूल की आंगांगसिंगना पिखलकपा एंट्री चनी हेनबगी कंटेस्टा पिकलिबी नुपी मचासिना माई पाकपदगी माकी जर्सी असी खनखिबने स्कॉटलैंड की नेशनल एम्ब्लेम ओइबा दी थ्रिस्टल की कलर द बेज ओरगा डिजाइन असी माकना सेमबने चही अहुम की मनुंग दा अहान बोइना तालिबाना यूएन की हेल्थ वर्कर सिंह अफगानिस्तान दा पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन चंगसिनबगी अयाबा पिरखरे
ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯌꯥ ꯊꯨꯡꯅ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ Indian Army na China counter tongnanabagidamag Arunachal Pradesh ki LAC line of actual control paringda Bofors gun thamba hokre BJP Mizoram unit ki hanagi wanganglo eramba Lalriyat renga changte lagliba October 30 da pangthukadoriba tuirial bypoll gi mangoinana Congress ta changkhre Cruise the Cresta Special Mumbai Court of Nanga says Saruk Khan ki machanupa Aryan Khan ki bail reject torakre loidana Arbas Merchant amadi Munmun Dhamicha ki bail application so reject torakhe Prime Minister Narendra Modi na Uttar Pradesh ki Kushinagar International Airport ngasi sangrakre Buddhist ki Tirth Sthan Singh chathok chachinda khudong chahanabagi pandamda mahakna airport asi hangdokhibani UPSC na SC, ST, OBC economically weaker section amade persons with benchmark disabilities ki candidates singyoina helpline ama ngasi hangdokre Maharashtra ki Satara district ki Patan taluka gi manungchana Majgaon village sa matai manau khnabadagi nupaduna mayum mai thabada mathang sandoraktuna yum tara tumna mai chakre Mars Inglisingani Kundagi Horoga Hanboy na Rajasthan da ngasi anoba COVID case ama phawba phangkhitre aduga hokhiba numit humbudrani asida COVID na maramoiduna miyoi ama phawba sikhide International Monetary Fund gi Chief Economist Oribe Indian origin Gita Gopinath Maki Phamasi Thadoktuna Inglisingani Kunithoi gi January da amuk Harvard University da changlagane Gita Gopinath Inglisingani Taramapanda IMF ta changkhibane phanasigi mahakna ahanba nupi chief economist oiribane Central Damakasta Army bus amada bomani pokhaibadagi yamdrabda miyoi taramari sikre aduga mikup kharagi matungda Western Syria da government force na bomb amuk thadabadagi Idlib province da miyoi tarahumdoi sikre Haukiba pung kunmari asida India da COVID ki anuba positive case lising taramari ga chatruk kulhumdoi phangki aduga chamaga marfutara taretna COVID namaram oiduna laikhide ngasi gena di Arambai News Guwahati da mitilongi pau sandok chaba matang installation jabaga loinana tabiri basing bom kasu hanna kurum jari